Abdurahmat abi, mana sizning ovul nindiydi, nechik ishda qolgan ovuligiz? Bizning ovul borda ishda qolgan. Bizning qo'ya tutib o'tgan. Tutib silin ekan. Mana men 13 yaşından 41 yılda sınıflandırganda men toylar ketayim mana shu. Shundan boshlab yerda kolxozda ishladik. Ondan so'ng 51 yilda uylandim. Yaşarçı kızı bilen. Mana hozir bizning Vaporinning 15'inde birga yashab 70 yil bo'ldi. Allohning bergani ekan. Hali urvalab namozimizni o'qiymiz. Dunyoni ko'rib yuramiz. Kamika soatini teshdik, ko'rdik. Abdurahmat abi, mana sizning ovul nechik ishda qolgan, nindiydi ul? İşte buna şulay ikiratdi. Uramning o'rtasida bir qiyi bor edi. Değil, yuvarı yani böyle yarışan kibet var idi, tigirmen var idi, ambarlar var idi. Allah barlarlar, ambarlarını kendine kuşulgasından illenci yana sütür aldılar. Ondan sonra firmi kaldı, firmide işledik biz. Bizzat herif 30 yıl firmide işledim. Taş çıkardılar işledim. Ondan sonra bir sebep bilen bile çıkarıp orman kişiye gelmediler. Orman kistim. Firma var, nindi mallar, tirlikler var idi. Tanalar, ügüzler. Simirte tırgan ügüzler. Tanalar. %50 baş vardı. %50 baş malıydı. Onların gücüne spesiyalde soğuyordu içerisin. Katilini yasadık diye saman kirpisten. Şurayı ziyalaşı işledik. Hele anne kardeş söyleyip dersin. Oğlum katıp giteydi. Bayar avzayın var ya bizden. Girmenci. Bu at sırasam yine at bir annem bitmiş. Tarşanda. Zafirde bulup tanılan. Hani brigadir bulup tanılan. Sağlık bilen konuştu kuştular bir kere. Ondan brigadir bulmuşlar bir 2 yıl. Ne atadın? Nechanchi yılda bitti ovul? Ovul mu? Ovul bitti 75. yılda. Siz shunda hali yaşadınız mı? 75. yılda bunda koştuk biz. Nechik bo'ldi mana ovulning singi kunlari? Mana ko'ngilingizda nechik o'ylab qolgan? Singi kunlari ovulda kelganlar men mana bulay. Yazı içerisinde aldılar. Yazı içerisinde arık saldırga. Şehirlerge, kapçık bilen. İlk temel çirkende başına yok. Şılay edip, onlara soru arkadaşlar ad bilen yine, şılay. Öyle şılay edip verirdi. Yetim bala kime geldi yayına geldi. Şundan sonra küçerge olardı onlar arasında. Onlar ettiler koşlar, bir tane Ursalıga gittiler indi. Ursalıga metem, Ursalıga onlar ne istedim yetem, Tugan oğlundan gitten yetem. Uramga çıktık, birisini de tanıyım. Varsa öyle şey, ne sen söyleşeyim. Onları bana gazet saldık, 92 yılını. Gazette bir kol misalların bir gene şekir bulaşıp yerdi bitirsinler. Ovul bitkende necha yurt edi, ko'pmira kishi edi mana ovulni kuchganda. Ovul bitkende, onda 15 kira kalgan yerinde. 15 kalgan yerinde. Tep qolib qo'ya kuchdi. 8 yer bunda kuchdi. 8 yer. Onlar elmetke kuchdi 2 yer. Onlarısının Ursalıga kuchdi 1 yer. Ursalı qo'ya, bu Elmet rayonida Ursalı. Elbette cinsi kırmızı ödenmedi neyinde Ursalı. 8 Kaminka kuchdi, 2 kuchdi Elmetga, Ursalıga tag'in kuchdilar endi, aybi. Ana şulay taralıb bitti. Ovul sog'indirami, tishga kirami? İşe girmeyin. Birbirimize için kendine bir dışarıda verdi. Dışarı biraz da eti bilen birini taşımanda. Ben şu direnlik arap tarafı ağaçların kesip bir metre ağaçların atıp kesip bitirdik. Hadi birazını tuttular. Gel ki bir tarafında. Ben şu Umurtasında qarri, yaştaylarda irete, onu sanab bitirgisiz onun hünərləri idi. Ol mənə şın irat, özümün ədibi olğanğağını aytmayım. Bizning yoqda bitinisi şundaylar idiler. Onlarısın singlim Leningraddan bik qaytar edim deyip, opa aytali zina qarışın. Mine men Leningradda turam, İnşar avulunda Vali Ağzam avzıy bizni parat yasap uzdırgan iye, kichkina şaqta deyip. Mine fraklar көтәріп өттік, Leningrad paratlары bir nersede turmayın şart parat qırıyında. Өтkeş mafli birgen ediler, mene şul ömrüme qoldı deyip. Mene şunday haller cemaat. Her birigizge de rahmet eytemin. Bizning avulda bulgan, ungan, tırış, işçen, oqıllı, mene nastoящий polkovnik diyerlikler turana. Mene şundaylar üsip, şularning qulasında üstük. Şeriazan babaylarga eytesim kile rahmet deyip, biz şunday matur jerde üstük, iskitmeli. Ul buvası, ul tigirmeni, ul kulleri.
Biz менә настоящий жәннәт түрләрендә үскән җирдә, менә жәннәт дип чагыштырырлык җирләрдә үскәнбез. Без аны уйламаганбыз гына. 17 яшым тулгач, мин Корбангали абзый кызы Рейхан апа алып китте Тәнзилә белән бергә. Чыгып киттем, менә мин үзем тормыш башладым дип әйтергә була инде. Әлмәт шәһәренә чыгып киттем. Урыннары Фирдәүс җәннәтләрендә булсын бер Раббым. Хәзер ул әрвах рәхмәтле мен анарга адам. Менә шу, аннан соң менә бу чыгыш ясарга дип язу килде миңа. Чыгыш ясарга дип түгел, Дамир язып җибәргән WhatsApp'тан. Әлфия апа, берәр 5 минутлык сиңа тәкъдим итсәк, чыгыш ясарга нәрсә дип әйтерсең икән дигән шундыйрак эштәлекле. Мин моны соң гына укыдым да, бик матур гына ясап, анда миннән калада бик олы кешеләр, өлкәннәр бар, күп яшәгәннәр, күп күргәннәр, алар чыгарлар да, сөйләрләр әле дип, мендем дә яттым. Менә бер заман мин төш күрәм, җәмәгать. Мин русчалап әйткәндә шын төшләр күрәмен, алар рәхмәте. Менә ул настоящий булалар. Шуннан хәзер төш күрәм, иншарлар, шатланалар, әрвахлар. Китап чыккан, безне искә алалар дип. Шулар белән сөйләшәм кебек. Менә аларның икәннәрен карыйм шикелле. Берәү миңа уң яктан бәләкәй генә шулай кагылды. Бурылып карасам, Ширияздан бабай. Кийгән актыр күлмәк, ул күлмәк инде тотылган, кийгән күлмәк, ир-яңа киршән кебек вак түгел. Янып киттем дә, астагфир тәвбә тәүләһим дип әйтәм. Ничек инде бу внимание кирәк әрвахларга? Әрвахларга внимание кирәк исәннәрдән. Мин әйтәм, бу булмый бу. Монда иҗат кешесе үзе генә килеп, мен китап яздым дип булмый бит. Мен әйтәм, бу бабай миңа дөрес әйтә, моны тыңларга кирәк. Хәзер шуннан итүдә әле әкренрәк шунда селкенгәнеп, нәрсә сөйләрмен икән дип җыенам. Бер заман әтием төшкә керде. Кызым ди, яхшылап әзерләнеп бар. Раббым, әйтәм, бу булмады бу, Әлфия ханым, селкен әзрәк. Шулай итеп, бөтенләйенә карап чыктым. Менә шу китапны язган вакытта ул миннән мәкалә сорады балаларныкын.